Bos, Kunaon Mang Jack? ini maaf bos. Saya mau minta tolong. Tolong naon Mang Jack? Aing sedang ngadorong motor mah embung. Ini bos, saya teh kehabisan bensin bos. Ini mah pinjem aja. Sabaraha Mang Jack? Enggak gede lah, enggak pira. 100.000 Oh, Bos, ulah dibere bos. Ulah dibere akak kira big mah. Geus kena bos. Sok ini akak kira big, si ditanggap na dana ku aing yo. Ini. Bos atulah bos. Kasihan sama saya, jangan didengerin budak letik mah. kumaha tuh ceuk yeuh? Yeuh. Padahal mantep bos. Gini dong. Kayak si Obos baik, terus si didinya budak letik teh. Goblok. Well. Mana yang goblok mah kira big? Well. Bos. Ya. Makasih banyak bos. Ya sok. Nuhun. Oh, ngadoni bere itu bos. Ngadoni bere. Karunya.